Hiding ke friend chong sentini nalanai sini je pasop hypos je keral longkomani bono online bahki apply khainai abno sungnalanai friend chong inke noro abno apply khana thang inke noro google thangai BASIL Tripura hana noro search khaidi search khain pore bin home page phaike notification thangai click khaidi notification thang click khaike omtike nuja khainai inke ang o jaga je om haike nuja khainai notification over direct ang link rai noro no video description haike comment je comment khaimani a jaga pin khairnai noro a jaga thangai apply khaidi direct friends ong sung bagi apply khainai o jaga sini gobangma department ni je bobo department ni busuk post ba category tamo aborok rojak busuk post tong busuk last date bini notification download khlainor naimano inge apply online mani o jaga thangai noro apply ma khainai friends ong je kun jaga noro oro je apply online tamoni o jaga je kun jaga thangai kaisa jaga apply online hin khlaiga ngeno noro o jaga thang khlaiga ngeno sini phainai omtike nani di apply online thang ngeno omtike nuja khainai friends ong inge o jaga ni norong ni je apply register khaja ngeno noro o jaga user id je noro sanamani tainong ni password o jaga sanamani abno noro toginai o jaga login khlai nei noro apply khaimano inge sung to puila ba jehetu sung new user registration mani jaga thangai sung puila ma khlaigrnai friends ong new user registration o sung thangai click khaga geno phainai sini ani di optike phainai friends ong sini registration form hunai registration form ma jaga friends ong sini omtike phainai candidate name puila nini bumung type khladi ar pore nini kagojo je tongo father name ke father name husband ke husband name je nini kagojo tongo abun type khladi inge friends ong or date of birth friends ong baksa register ungjage ngui tongo OTP phajagi angai o jaga norok direct type khlaita sidi o jaga je yang tongo o jaga thangai nai norok select khlai different ong o jaga thangai select khlai angke haikese phainai ngangke o jaga norok ni aadhar number type khlaidi ar pore nong ni email id ar pore mobile number di ngko or user id nung boma ki user id number user id nana musung nin bom khano share different ong or nin bom share di apore password nung or password bom tik nana musung password or nung type khlaidi type khlaibin pore nung or submit khlairdi submit khlair gangke friends ong phainai omutike OTP phainai nini mobile number OTP phaigangke nung o jaga o OTP saite phaimono type khlainai nung submit khaigangke nini register successful ngui thanai omtike nini register successful ni phaigangke direct nini page ko je login page thangpi unai hnai sajak o jaga o inge login page thangnai bisai automatic no inge omtike phaigangke je nung o jaga je user id sanamani o jaga type khladi je password sanamani o jaga type khlainai sign in khlai different ong or sign in khaigangke sini apply khaijangnai phasinai friend ong omtike phainai welcome ni bum mor sijak phainai ar pore nung o jaga apply khaibimani pore nung busuk jortoi apply khaiga je nung apply khaise to nungor khaimono koita apply khaike nung or application list ma jaga thangai nung click khainai mono inge sung ta puila apply khaina ba sung or apply online no hunma sung click khaigrnai friend ong o jaga click khaigangke phainai sini puila step 1 friend ong naina di step 1 ba ke phainai omtike nuja khainai push details ni puila push details ma khlaigrni nung bo push apply khainai ba tam khlainai a details nung type ma khlaigrni nini registration khaimani date o jaga nujangnai ar pore nung bo department o puila apply khainai nor o jaga thangai department select khaidi bo category o select khaidi ar pore push ni bumung select khaidi ngangke oro nini working location to friends ong je notification ko ekta jaga working location tongo aborok nong kenor select khlaimano inge o jaga jodi kri ngangke nor select khaya obno blank rohoti ge bake khainai sung nai step by step nge sini phainai omtike select khaya ngke sung or select khaya ke omtike nuja khaya friends ong je o department ni bumung je sung notification no bo department ang nong kaham ke nong sai khadarka ar pore nung je jaga tongo om bebong no nai di family ku dongni IGDC rongni SWSC friends ong sini notification to tinta tongo SWSC ni kaisa angke puson obhijan ta kaisa ke PMMBY ni tongo ta kaisa ke SWSC ni simi SE ni simi a tinta no o jaga no select khlainai apply ma khainai ar pore TFDPC je duja tongo TFDPC abo o jaga thangai ma khlainai omot je tongo bebong no o jaga norok select khaidi je department ni bumung sijak nai ge sung or select khaimani pore sung ba ke select khainai or select khaibe ge sung or category thangnai sung puila o jaga SGMC ta GPP ni o SGMC ni je sweeper ni je job tongmani GB rongni abuna ang select khaigarnai khlaifungnai bahke o jaga select khaikangke nai difference omtike select khaiman pore yango phainai o jaga category o jaga nor click khaiangke or category nu phainai sweeper DEO friends o jaga to sweeper ni simise nge sung sweeper ni nungnai friends o jaga
hingke sung sweeper select khaika hingke or select khainai ar pore sung o jaga thangai sung select khainai nanya di amtike phainai o jaga ni AGMC ni sung select khaika or sweeper ni select khaika or bo sweeper ni simi na tongnai apply khaimanai jeng hingke sung sweeper ni nujak khasina o jaga hingke o jaga o hingke sung click khaiman pore sini je AGMC ni to kuno o jaga o ko korai location korai sung o jaga location no kuno naragya friends location no naragya amtike no sung bileng rohnai hingke sung amtike je AGMC sweeper select खालामनाय परे जों ओ जागायाव नेक्स्ट रनाय फ्रेन्ड सं नेक्स्ट रखांके सिनि बल थानाय स्टेप 2 आव सगैनाय फ्रेन्ड सं स्टेप 2 आव सगैनाय स्टेप 2 आव टाम फ्लेम माखाने जों सिनि बुमुं तो ओ जागायाव अटोमेटिक नो फायनाय इंगे डेट अफ बर्थ इसा हानो हाय जों ओ जागायाव थांगै सिलेक्ट माखायफिन डेट अफ बर्थ इंगे डेट अफ बर्थ सिलेक्ट खायके निनि एज ओ जागायाव निनि बयस नुजा फायनाय इंगे आधार नम्बर अमो तंगनाय ओ जागायाव न आर परे निनि हस्बैंड नम्बर फादर नेम तो इसा टाइम माखायफिनाय आर पुरा निन फादर बा हस्बैंड नि डेट अफ बर्थ और टाइम मा खलायनाय नि नोंगो जागा जे बुमुं सुयो आबुनि न और आधार नम्बर बो टाइम मा खलायनाय फ्रेन्ड सं इंगा हाय हाय नोंथायसा नॉमिनी बो और थामनो नों नॉमिनी रनाय बुमुं खलायमो नों ओ जागा हस्बैंड बा फादर नेम रखांके नों बिनि न और नॉमिनी बो नों रिमा न इंगे डेट अफ बर्थ बो जे नों नॉमिनी बो सिलेक्ट खलायो आ जागाव डेट अफ बर्थ मारनाय बिनि आधार मारनाय फ्रेन्ड सं तारमाने नों निनि बुमुं आरपुर निन फादर बा हस्बैंड बुं जे कागज तंगो आरपुर निन नॉमिनी काइसा नों साबनो निनि जे कुनो नि थांगांके निनि नॉमिनी हिसाबै नों हुना मुसुं आबो अ जागा नों टाइप खलादि बिन डेट अफ बर्थ आधार रेडी इंगे जों अ माइकेर केनो जों अ जागाव नेक्स्ट हरि नाय फ्रेन्ड सं इंगे अ जागा नेक्स्ट हरि नाय सकां आं ता काइसा अ जागाव AGMC रंनि बादे ताय अनो नि आं फुंनाय दं नोंनो बाकी फुंनाय नाय डिफरेंस सं अमदिके जों अ जागाव SWSC जों SWSC नि तकमो तंगो पुसन अभियान हन्दि PMMBY हन्दि आबरनि जों सिलेक्ट खायगे फ्रेन्ड सं सिनि अ जागाव नाय नरक अ जागा किसा पोस्ट तंगो जनरल ऑफिस स्टाफ 3 नि तंगो अ जागा नरक थांगांके अ जागा सिलेक्ट खायगे अ जागा ब पोस्ट नि नंखनाय नानि दि ब पोस्ट नि मानाय जों अ जागाव जे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जे 56 तंगमनि आबो अ जागा फायनाय इंगे अ जागाव जदि ऑफिस स्टाफ 2 अ सिलेक्ट खायगे जों नाय डिफरेंस सं ऑफिस स्टाफ 2 अ सिलेक्ट खायगे बिनि ताकैसा फायनाय ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट नि फायनाय फ्रेन्ड सं आंके नर अमतिके सिलेक्ट खायदि अ जागा कैटेगरी सिलेक्ट खायदि अमतिके कैटेगरी बो कैटेगरी वो नाइटुक नाइदि गाहामके नोटिफिकेशन नायनाय बो कैटेगरी वो बो पोस्ट आमा हे गाहामके नायनाय नरक सिलेक्ट खालायदि फ्रेन्ड सं गांके जों सिनि पर्सनल डिटेल्स स्टेप 2 थाजिं आं नंनो जेआव सामने निजिनि बुमुं डेट अफ बर्थ एज आरपुर आधार नम्बर सामने फादारनि बुमुं फादार बो हस्बैंड नि बुमुं जे कागज तंमनि आरपुर बिन डेट अफ बर्थ आधार नम्बर नॉमिनी बुमुं नॉमिनी डेट अफ बर्थ नॉमिनी आधार नि जे सामने और पुरे नरो नेक्स्ट रखा गांके स्टेप 3 वो सगैनाय फ्रेन्ड सं स्टेप 3 वो टाम तंनाय डिटेल्स नाय फ्रेन्ड सं स्टेप 3 was ini qualification details fine friends song qualification details of friends song norok ojago madhyamik ni simi sengo kintu norok na ang saka 5 pass rok khlaimano honnai 5 pass rok khlaimano sung ojago thangai norok select khaidi ojaga select khaiga angke madhyamik fail tai madhyamik nei phainai friends song inge norok jodi madhyamik ni sai komke to madhyamik fail no norok select khaidi friends song madhyamik ni fail select khaiga angke boyaro madhyamik fail ba total mark busuk अपतिरक नरक सिलेक्ट खालायनाय नरक नि डिटेल्स टाइप खालामनो माध्यमिक माने पर नों डिप्लोमा खाय तंके डिप्लोमा नि और खालायदि आर पर 12 तंहांके 12 नि बर खालाय रेडी पासिंग इयर रक मार्क को मार्क टोटल मार्क अंके बुसुक मार्क नि परीक्षा रमानि आर पर मार्क ऑप्टेन होंका के नरक बुसुक मार्क मांखा आर पर परसेंटेज बुसुक टाइप खालायदि और डिवीजन के सेकंड डिवीजन के सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के फर्स्ट डिवीजन थर्ड डिवीजन के थर्ड डिवीजन सिलेक्ट खायदि पासिंग इयर रक सिलेक्ट खायदि और जगह जतनो सेम खायजंनाय इंगे जदि नरक पोस्ट ग्रेजुएट बीए रक आम हेंग नरक टाइप खायदि आर पर पोस्ट ग्रेजुएट तंहांके एमए रक खायजं और टाइप खालायदि फ्रेंड्स इंगे जदि नरक और फार्स्ट सिमी सिलेक्ट खायखांगे बोंगो इनि क्वालिफिकेशन नो मैच खालाय फ्रेंड्स इंगे और सिलेक्ट खायमेन परे नरक नेक्स्ट क्लिक खायरेदि नेक्स्ट क्लिक खायरखांगे फ्रेंड्स सिनि स्टेप 4 सगैनाय स्टेप 4 अंगटामो परमानेंट एड्रेस फायनाय फ्रेंड्स परमानेंट एड्रेस नि विलेज पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन थानाता सब डिविजन आर परे डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड आर परे मोबाइल नंबर टाइप खालाय फ्रेंड्स मोबाइल नंबर के ऑटोमेटिक और फायनाय इंगे
Jodi nini permanent address by present address jodi same ungi tong hangke norok oro yes o click haji yes o click hangke norok next o re mano jodi same ya hangke norok oro no click haji no click hangke omtiki phainai hangke yango mani yango te time ma khlane present address nge same ba sung okay ranai okay ra ke sini step 5 o soginai step 5 o sogi family details friends song family details mane bhaki time ma khlainai nini family details puila nor type ma khlainai nung sabo nini family details puila nini family details nung ora romdi nini babun bung khan ragra kha inken nini ora nini babun bung khan nung ora father ni marnai nini father ni date over marnai nini father mobile number nai nini father ni other number nai inga arpura nung nini mother ni ora bumung nini mother relation mother ni rimano bin date over mobile number other number nung type khlai mano arpura nini brother tongke brother sister tongke sister omtike select khairi mambayo inke jodi nini husband ni bumung amhairok select khair different song jodi nung or khorsa ni rna inke khorsa ni phone nung rimano kun bepar kre khorsa ni wo type khlai rimano arpore type khlai bi inke nor or next click khaine friend song next click khaga ke sini step 6 o sogunai sung step 6 o angta mo phaine sini bank details nini bo bank account ong nung beton bo bank mana musung a bank ni bumung re de o jagawa bank ni bumung bo branch ni bumung re ni IFSC code re arpore account number re o jagawa account number we next re difference song next re ke sini step 7 o sung soginai step 7 o soginai friend song step 7 o ngtamo nini experience dok tong ha ke nung experience special ba technical experience dok tong ha ke nung o jagawa tamo no tuine nini experience tong obo type khladi inke dini ora marital status to nung kajak da sikla o jago kajak ke married kajak ke to unmarried re o jago select khair de arpor nor o jago experience kare inke to blank phone yakare rahmano kun paper kare nini work experience do tong hanke nor yes nu ke nur de ora work experience to hanke nor o jago work experience de certificate ni number mar nai ke friend chong kare ke to kare kun khane kare inke ko ora marital status ni simi select khainai next sorry di next or kisini step 8 ok tamo friends ong nani di nong ni puila adar upload ma khlani adar no kaisa photo bui norok upload ma khana photo kinto 500 kb ni bisingo ong nangai friends ong arpor nini photo upload khaji o jago arpor o choose file thang ke no nong rong ni file so ke no ra jaga choose clear arpor nini signature upload khajaro adar photo tai signature upload khadi khaibi kan ke no next sorry di next or kange sini step 9 o sogi sinai friends ong step 9 ko bage final o jago ora I accept mane jago o jago right di or right do ni submit khagen no ni submit khagen ke no ni success ni ko submit khaimi success ang khanai phasinai friends ong inge success mane pore ke ni pass second ni pore ni peso sogi peso omtiki final friends ong peso bomtiki final ni or welcome phainai nung apply khaimani ek number phasinai koro tam apply khakya sweeper arpore application form o jago photo update signature update ar payment status ite ta to nung submit khajak bule submit phasinai call letter jepur phayo apur nung or call letter nai manai appointment jepur nung mana ka apur appointment nai manai nini application accept dang ka apur nung ulo phainai ta under review ngai khaipa droba arpore reject nung oro nai manai nung oro login khlai ni details nai tong manai friends login khai ke nom tiki phainai nge sung to payment khaji ko sung oro payment no pay now sung o jaga pay now payment khainai ke sinom tiki phainai bumung arpore phone number phainai nung o jaga email id je kun kaisa ni email id type khlai nai oro click here to pay o norok click khajoro oro click khajang oro ar sute ka fee marnai nge oro fee khangke nor omtike payment khajang phasinai payment khajang option phasinai nor o jago gobang ma system bai nini UPI Paytm am hai Google Pay rok bai nor oro pay khlai mano friends ong ingo o jago mur o thangai nor gobang ma pay khajang option RuPay card Visa card mane ATM rok bai norok payment khlai mano friends ong inge payment oro khajangke payment khalbe ke payment successful ni phainai thank you payment successful ni phainai inge success ni phainai ni payment success ngane pore ke ni om hai peso sogui ni nung peso sogui ka ang ke friends ong nung ni oro payment khajak ke paid ni phainai ni status submit call letter o jaga nung nang thang saka inge ni application je apply khaimani o jaga o thangai nor i o jaga o click khai ke ni application nung
फायनाय नुजाक फायनाय अमतिके नुजाक फायखाय आंगे फ्रेंड्स अमतिके नि नुजाक फायनाय एप्लिकेशन नों एप्लाई खायमानि अमतिके नुजाक फायखाय नर प्रिन्ट होनाय नर प्रिन्ट खलाय नाराखै मानाय ओंके अमतिके नर एप्लाई खायदे फ्रेंड्स ओंके नर नि जे अ जागाव सेसिनि पोस्ट सिलेक्ट खातिनि पुइलाव फ्रेंड्स पोस्ट सिलेक्ट खातिनि नर काहाम के नायदि नर नोटिफिकेशन गानाव नानावइनाय नर पोस्ट सिलेक्ट खायदि ब कैटेगरी ब डिपार्टमेंट ब पोस्ट आबरक नाय सिलेक्ट खायदि फ्रेंड्स ताकायसे अ जागाव जे वर्किंग लोकेशन नरक जे विलेज वर्कार होनो जे कायसे नुमानि आबरक नि केतो लोकेशन रजाक नोटिफिकेशन आबरक नि नरक सिलेक्ट खालायनि के खलाय रिमानो खलायफान कुनु गे फ्रेंड्स ओंके अमतिके एप्लाई खायबे नरक नर जे लग आउट नि दङ आ जागा थांनि नरक नि कुनो लग आउट बुख्लायतन मानो ओंके बिनि एप्लाई खायजोंनाय डाइरेक्ट लिंक रिरनाय आं फ्रेंड्स ओंके आसंनो तेसा जतनो हाय हामबाय।